već gledaš ovaj video, znači da si na dobrom putu ka bogatstvu. Ostani uz ovaj video do kraja i pokazat ću ti 5 načina kako da zarađuješ novac čak i dok spavaš. Prvi i osnovni način kako zaraditi novac čak i dok spavaš jeste YouTube. Verovali ili ne, za YouTube vam nikada nije kasno. Postoji toliko laganih načina da zaradite na YouTube-u. Čak i ako ne želite da pokažete svoje lice, možete vrlo jednostavno da zaradite novac. U mom prethodnom videoklipu koji sam okačio na YouTube-u možete vidjeti načine kako zaraditi na YouTube-u, sajtove za besplatne video snimke koje čak i ja koristim i kako do monetizacije. Ali, sada YouTube uvodi nova pravila koji će pomoći svima nama kreatorima da zarađuju brže i više. Ako i ovu priliku ne iskoristite, onda stvarno ne znam. Dakle, na YouTube vam nije potreban nikakav ulog za početak, novčani naravno, ali vam je zato potrebno vremensko ulaganje. Potrudite se da uložite u kvalitet vašeg kanala kako biste imali rezultate. A zarada na YouTube-u, zarada može biti onoliko koliko i vi želite. Što bi značilo u prevodu, koliko videa izbacite, toliko ćete i zaraditi. Naravno, moraju biti što duži kako biste više zaradili. Ali s obzirom na to da će Shorts biti monetizovan, krenite već sa Shorts videima kako biste krenuli i da zarađujete, moći ćete lako da prebacujete publiku sa Shortsa na vaš lični kanal, to jest na vaše duže videoklipove. A kada će do toga u stvari doći? Vrlo uskoro. Naravno, za našu zemlju je potrebno malo više vremena kao i uvek, ali imajte na umu da je već u vidu optimizacije. Tako da ukoliko želite da zarađujete čak i dok spavate, YouTube je moja prva topla preporuka za vas. Drugi način zarade čak i dok spavate jeste ulaganje u indeks S&P 500. Ja iskreno ništa nisam znao o ovom indeksu dok nisam otišao u inostranstvo. Na našim prostorima ovaj indeks i nije toliko popularan, a u pitanju ulaganje u američke kompanije koje su najjače na svetu. Ili ti prosti objašnjeno, vi ulažete u Apple, Coca-Cola, Disney, Microsoft, Tesla, Visa, Nike, Nvidia i mnogo drugih prejakih firmi. Dakle, poenta ovog indeksa jeste da ukoliko vi sami investirate u neku od ovih kompanija i onda se desi da ta kompanija recimo bankrotira, onda ste i vi izgubili vaš novac. Ali u ovom slučaju investiranja u indeks svih ovih kompanija, bukvalno nemate šanse da izgubite novac. A to vam govorim iz iskustva i sami možete vidjeti tokom proteklih par godina kako ovaj indeks nikada nije propao. Sada, naravno, ne možete očekivati da ćete zarađivati milione preko noći, ali bih vam profesionalno preporučio da mesečno uplaćujete, odnosno investirate u ovaj indeks. Mnoge banke će vas pitati na otvaranju računa u istoj, ali želite da vašu ušteđevinu ulažete u neki indeks koji će vam oni predložiti, a to će naravno biti u pitanju neki njihov indeks koji će njih bogatiti, odnosno koristiti vaš sopstveni novac za njihove potrebe. A ako ih u nekom slučaju upitate da li možete preko njih uložiti u SP 500, oni će vam naravno reći da njihova banka to uopšte ne podržava. Tako da, ukoliko uplaćujete novac kako biste uštedili za nešto ili uplaćujete novac kako biste uštedili za vaše dete, možete probati sa investiranjem u SP 500 i biti sigurni da ćete u sljedećih par godina dobijati samo profit od ovog ulaganja. Treći način zarađivanja novca čak i dok spavate jeste pisanje knjige. A sada se pitate, pa da li si ti normalan ko još piše knjige? Pa baš u tome i jeste poenta. Knjige su jako izmodele, a to se desilo zato što u današnjim vremenima imamo e-books, odnosno elektronske knjige. A ukoliko nekoga interesuje ova priča, može napraviti i audio knjigu, odnosno audiobook. Za pisanje knjige više ne morate biti popularni ili poznati. Bukvalno možete napisati priču vaših života, ako je zanimljiva naravno, ili bilo koju temu. A što se pisanja i editovanja tiče, možete pronaći osobe na Fiverru koje će vrlo rado to za vas učiniti, od pisanja celog teksta koji im pošaljete za vašu elektronsku knjigu, pa čak i do odrađivanja prelepih korice za vaše knjige, odnosno vašeg covera, i sve to sa mnogo malo ulaganja. Postoje mnogo ljudi koji mnogo novca zarađuju sa knjigama. Ovaj način mnogima pravi pasivnu zaradu, odnosno zaradu čak i dok spavate. Recimo da jedna vaša knjiga košta $10, a da mesečno prodate 1000 knjiga, možete i 500, živjet ćete kao carevi. A ono što je najlepše u svemu tome jeste to da zarađujete čak i dok spavate. Četvrti način zarađivanja novca čak i dok spavate jeste čuveni dropshipping. Sada postoje dva načina dropshippinga
dropshippinga na našim prostorima. Prvi je regularni preko vašeg sajta na kojem prodajete neki produkt, a drugi je moj neki način koji sam ja nekako smislio još pre par godina dok to još nije bilo popularno na našim prostorima. U pitanju je i dalje dropshipping, odnosno prodaja produkta, samo što u ovom načinu dropshippinga vi imate dodira sa robom. U jednom od mojih prethodnih klipova sam već napravio video kako možete i na taj način profitirati. Taj tutorial jeste malo stariji, ali ja mogu odraditi i novi video na tu temu. Napišite u komentaru ukoliko želite novi tutorial. U suštini ja sam regularni dropshipping isprobavao više puta, ali nisam imao nešto puno sreće da se obogatim. Koncept dropshippinga, odnosno preprodaje, je ceo toliko sjajan zato što vi uopšte nemate dodira sa kupcima, sa novcem i sa produktom. Dakle, ove stavke čine ovaj koncept jednostavnim i sjajnim. Koliko vam novca treba za ulog također će zavisiti od samih vas, zato što bolje ispromovišete vaš produkt, odnosno sajt sa produktom, to ćete više imati prodaja, odnosno zarađivati čak i dok spavate. Fiksan novac koji ćete morati da spremite za početnu investiciju jeste 30 € za Shopify business plan i 10 do 20 € za domen vašeg sajta, odnosno www.vašsajt, odnosno ime.com. Naravno, sve mora biti uredno i profesionalno, sajt mora izgledati lepo i pristupačno kupcu. Ostatak novca za ulaganje je naravno individualan i zavisi od vas, jer vi sami odlučujete koliko želite da uložite u reklame. S obzirom na to da je ova tema jako duboka, nećemo dalje zalaziti, osim ako ne napravim neki novi tutorial o dropshippingu. Bitna poenta ovog biznis modela jeste da zarađujete čak i dok spavate. I napokon peti način kako da zaradite čak i dok spavate. Prije nego što počnemo, zamolio bih vas da se subscribe-ujete na moj kanal, lajkujte ovaj video i šerujete ga. Naravno, napišite i neki komentar, bilo bi mi drago. Affiliate marketing. Ovo je također način zarađivanja novca čak i dok spavate. Ovdje nemate nikakvih ulaganja, postoje milioni i milioni sajtova gdje ćete moći da se pridružite affiliate marketing partnerstvu. U suštini, da vam ukratko objasnim šta je affiliate marketing, vi reklamirate neki proizvod od neke firme i imate svoj jedinstveni link i svako ko uđe preko vašeg linka kako bi kupio sa tog sajta određeni produkt će vama doneti zaradu. Dakle, prost primjer, ukoliko produkt košta na nekom sajtu 100 €, a vi imate na primjer 10% zarade od svake kupovine i na kraju se desi da 10 ljudi sa vašeg linka kupi taj proizvod, vi ste zaradili 100 €. I to se sve dešava čak i dok spavate. E sad, ukoliko imate sreće, influencer ste, imate puno followera na Instagramu ili na TikToku, baš na tim mestima možete promovisati vaš link u vaš bio, još bolje ako imate veliki YouTube kanal ili YouTube kanal na kojem izbacujete video o tehnologiji i tako dalje, onda imate veliki potencijal za tu publiku koja gleda vaš content da će verovatno kupovati preko vašeg linka čak i dok vi spavate. To bi bilo to za ovaj klip za danas. Subscribe-ite se za još ovakvih klipova, napišite u komentaru ukoliko imate bilo koja pitanja, ukoliko vam se ovaj video dopao, lajkujte ga, šerujte ga, komentarišite i tako dalje. Nadam se da sam pomogao i da sam uneo boje i ideje u život.